nongeye kubaha ikaze mwe mukurikiye Joshua TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru mu Kinyarwanda. Ngiye tugiye kubana nitwitaho Faraja. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari bwibandeho. Amakuru yacu aragaruka ku bushakashatsi twakoze kw'ibiryamirwa n'ibikinisho biri mu bitera indwara abana, ndetse turagaruka ko Elementi yaje kuva mu itsinda rya 155am, ndetse turaza kubabwira no mu mikino aho match yahuje Rayon Sport ndetse na Mukura. Tugaruke mu kanya ku buryo burambuye. Amakuru yacu tuyahereye mu bushakashatsi twakoze, ariko amakuru y'imikino nasoza turaza kubagezaho utuntu tudasanzwe. Nukureho TV yawe. Muri studio ndi kumwe na Roda. Reka nakire Roda muri studio. Roda, mwiriweho? Mwiriwe neza. Ni ubuhe bushakashatsi mwakoze? Ibyo koko Faraja, hari ubushakashatsi bwasohowe na kaminuza y'ubumenyi bw'isi yo muri Toronto tariki 15 Mata 2025, ivuga ko ibiryamirwa n'ibikinisho biri mu bitera abana indwara. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo abana baryamye bashobora guhumeka ibinyabutabire biva muri matera, amashuka, ibiringiti n'ibikinisho bahabwa ku buryo byanabatera ibibazo by'imikurire y'ubwonko n'izindi ndwara. Ni ubushakashatsi bwasohowe na kaminuza y'ubumenyi bw'isi yo muri Toronto kwa 15 Mata 2025. Ubu bushakashatsi bwakorewe mu byumba 25 by'abana bari hagati y'amezi 6 n'imyaka 4, hapimwa umwuka wo muri ibyo byumba. Bugaragaza ko muri ibyo byumba haba huzuyemo utuvungukira tw'ibinyabutabire bishyirwa mu bikoresho bya plastique no mu myenda kugira ngo bidafatwa n'inkongi z'umuriro vuba. Ibi bituma bitangizwa n'imirasire y'izuba. Ibyo binyabutabire babyita nitrates. Umwarimu muri kaminuza ari nawe wayoboye ubu bushakashatsi, Mariam Diamant, yavuze ko utwo tunyabutabire twinshi twasanzwe hafi y'uburiri bw'abana. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko ikinyabutabire cya nitrates kigira ingaruka ku mikorere y'imyanya myibarukiro mu bana b'abahungu n'abakuze. Bwanagaragaje ko gitera abana umubyibuho ukabije, asima, ibibazo by'umutima, impfu na kanseri. Dr. Arlene Brown wafashije muri ubu bushakashatsi yavuze ko bibabaje kubona ibinyabutabire bizwiho kwangiza ubuzima bw'abana bigikoreshwa mu bikoresho byabo. Yagize ati, biteje inkeke ibi binyabutabire bikiboneka mu buriri bw'abana. Nubwo tuzi ko byagaragaye ko ntacyo bifasha mu kwirinda inkongi y'umuriro, ababyeyi bakwiriye kuryamisha abana babo aho bizeye ko batekanye. Bumwe mu buryo bwo kurinda umwana wawe ni ukugabanya ibikinisho mu cyumba cye, kumesa kenshi by'umwana wawe araramo, no guhitamo gukoresha ibintu bitahindura ibara, kuko ibintu by'amabara bifite ibyago byinshi byo kugaragazamo ibinyabutabire byagira ingaruka ku buzima bw'umwana. Nubwo bushakashatsi twari tubafitiye, Faraja basubirana ijambo. Ndagushimiye kutugezaho ubushakashatsi. Murakoze. Amakuru yacu tuyakomereza mu myidagaduro. Joshua, Mwiriwe neza. Ese ko twumvishe ngo Elementi yavuye mu itsinda rya 155am, nibyo koko? Nibyo koko, Elementi yavuye mu itsinda rya 155am. Yaje kuvamo rero iri tsinda. Ni itsinda ryari rikunzwe n'abantu benshi cyane. Harimo abahanzi bakunzwe cyane, harimo nk'uwo bita Bruce Melody, Roskana na Kenny Sol, ndetse n'uyu nguyu Elementi. Elementi byaje rero kuba yahera kuri iyi ndirimbo bita Tombe, aza kuyisohorera kuri channel bita FAC Fair. Ni channel yafunguje ejo bundi nshyashya. Mbere kandi yagombaga gusohorera kuri channel bita 155am, ariko gusa aza kuba yayishyira kuri iyo channel yindi. Rero ibintu byose bitungurana cyane, bituma abantu benshi batangira bavuga yuko uyu muhanzi Elementi yahise ajya kuri iyindi channel akatangira kubasezera. Kandi twagendaga twumva n'amarira menshi cyane ya Bruce Melody. Kandi iyi 155am iyobowe n'umuntu bita Coach Gayeri, ariko usanga umuntu aza nkaho amuri inyuma bamwita Bruce Melody, kuko twamaje no kumenya amakuru yuko uyu nguyu Elementi yatwaraga
40%, ayandi 60% bakayitwarira ba nyiri tsinda. Ariko gusa uyu nguyu Element twahise dusanga yuko adashaka yuko bamurya ayo mafaranga yose, nawe arashaka kuzajya yikorera ayo mafaranga yose akayajyana uko ari 60, n'iyo 40 yose akayajyana. Reka dukomereza ku yandi makuru rero ku mihanda. Amakuru yakomeje gucaracara agenda avuga kuri uyu mukobwa bita Vestina nawe rero amakuru aragenda tubwira yuko yatangiye kuba yava muri itsinda rya Vestina ndetse na Dorcas murumuna we. Iri tsinda rero niyo kuramya no guhimbaza Imana. Rero byatangiriye aho yashatse umugabo bakavuga yuko akuze, ariko uyu mugabo afite ibikorwa remezo byinshi cyane. Rero twaje gusanga ibi byose byaratangiriye aho bamwirukanye mu rusengero rwa Deperi, araza atangira kwishyiraho ibisuko. Mu kwishyiraho ibisuko atangira kwitera za makeup. Mr Irene we agatangira kumugira inama, ariko gusa inama ntayumve. Rero Mr Irene yaje kuba yafata gahunda yo kumureka. Reka dukomereza mu yandi makuru rero. Umukinnyi w'umupira wabigize umwuga uwo bita Kimenyi Yves yaje kuba yashyiraho akadomo ku bintu bamaze iminsi bamuvugaho yuko uwo bita Muyango bashwanye. Muyango rero yaje kuba yaba umukobwa uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda ya 2019, ariko gusa yaje kuba rero yavuga yanyomoza aba bantu bamaze iminsi bavuga yuko bashwanye. Yavuze yuko urukundo rukiri urukundo, ahubwo rwose bameze neza cyane. Ibi amagambo bamaze iminsi babavugwaho atari byo. Reka dukomereza rero hanze y'igihugu. Hari indirimbo bita Nesa ya Diamond Platnumz ari kumwe na Rayvanny. Ni indirimbo imaze gukundwa cyane n'abantu batari bake cyane, bamaze kurenga 2 miliyoni mu byumweru 2 gusa. Ni indirimbo imaze gukundwa, abantu benshi batangiye kuyibyina cyane n'amapiyano. Ndagira ngo nawe ngushishikarize kuba wayireba. Nayo makuru rero twari tubafitiye mu myidagaduro. Mugenzi wanjye wamaye ijambo. Joshua urakoze kutugezaho amakuru y'imyidagaduro. Kandi nawe wakoze. Amakuru yacu tuyakomereze mu mikino. David mwiriwe? Mwiriwe neza nawe Faraja. Ko twumvishe ngo habaye match yahuje Rayon Sport na Mukura. Ese nibyo koko iyo match yarabaye? Habaye match nibyo koko yahuje Rayon Sport na Mukura, ariko haza kubaho yari umukino wa kimwe cya kabiri w'igikombe cy'amahoro, ariko iyo match ntiyaje kubirangira kubw'impamvu zitaturutse kuri Rayon Sport cyangwa se no kuri Mukura yari yakiriye umukino. Zari kubw'impamvu z'amashanyarazi cyangwa z'urumuri rutari ruhagije, kuko yari match yari kuba ku isaha y'isa 11 nkuko bamwe bagiye babibona. Tubabwira mu makuru yacu ya mbere ko twari twababwiye yuko Mukura na Rayon Sport biri bukine saa 11 kuri stade ya Huye, ariko haza kubaho ikibazo cyatumye amatara ataka neza, umukino uza kubusubikwa. Bityo Ferwafa iza gutanga itangazo ibwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko ikwiye kubanza ikagenzura ibibazo byateye kugira ngo ayo matara ataza kwaka. Ariko bimwe Mukura yaje kuba itanga ibaruwa ihereza Ferwafa, irangije irayibwira ati mu byatubayeho byose nta buhangare twabigizemo, ahubwo ni ibintu bidasanzwe byabaye, bityo biza kuba habaho kuzima kw'amatara igihe kitarangiye. Ari nayo mpamvu ikipe ya Mukura kimara kwandika iyo baruwa, Ferwafa yahise isohora indi baruwa ivuga ati kubw'impamvu zidaturutse kuri Mukura n'abanyamuryango bayo bose, yaje kuba ivuga yuko umukino wa Rayon Sport bari kuba wabaye ku itariki 15 z'ukwa 4 2025, uzaba ku itariki 22 z'ukwa 4 2025 kuri stade ya Huye. N'ubundi aho umukino wari wabereye bari bamaze gukina iminota, ni nayo mpamvu bazahera kuri iyo minota babara kugira ngo bazarusheho kugenda, umukino uzarushaho gukomereza kuri iyo saha umukino wari gutangiriraho. Ariko umukino uzaba utangira ku isaha y'isa 9 kuri stade n'ubundi ya Huye. Ariko Rayon Sport kuko iri Mukura ikimara gutanga icyo kirego, bakimara no kuvuga yuko umukino uzasubirwamo, Rayon Sport yahise ivuga yuko igiye gutanga ibaruwa y'ubujurire
ari nayo mpamvu umuyobozi wayo Tadeo Twagirayezu yaje kuba avuga ati ntitwemeranya n'ibyabaye, ahubwo turatanga ibaruwa y'ubujurire tujuririra icyemezo ikipe ya Mukura bayifatiye ko twazasubiramo umukino. Niyo mpamvu yahise avuga ati ntabwo twishimiye umwanzuro ndetse tugiye kujurira ibaruwa ndarara nyanditse. Ubwo byari bishatse kuvuga ko agiye kurara yanditse ibaruwa yo kujurira. Ni nayo mpamvu yahise ajurira, aratangira aravuga ati ibyabaye byose ntabwo ari cas de force majeure cyangwa se mu kirimi cy'abongereza bakunze kwita the act of God cyangwa se igikorwa cy'Imana, ntabwo aricyo cyari cyabaye kuko baravugaga ngo short circuit se cyangwa mu ndimi z'abatekinishiyani ishobora kwirindwa. Niyo mpamvu baje kuvuga yuko atari the act of God ahubwo ari igikorwa cyashoboraga kuba kirindwa. Tunyarukiye mu yandi makuru atandukanye tuvuye mu mukino w'igikombe cy'amahoro, ikipe ya APR yari irimo ikina umukino wayo n'ikipe ya Polisi nayo muri kimwe cya kabiri w'igikombe cy'amahoro. Aya nayo mpamvu ikipe ya APR yaje kuba inganya n'ikipe ya Polisi igitego 1-1. Tuvuye mu mukino w'igikombe cy'amahoro, shampiyona muri no weekend yari irimo ikomeza na mukanya rwose hari indi mikino iri buze kuba iba. Ikipe ya Rayon Sport yari yagiye kuri stade ya Ngoma iza kuba ihatsindira ikipe ya Muhazi United ibitego 2-1. Ariko ikipe ya Polisi yari yahuyeyo n'ikipe ya Gasogi United kuri wa gatanu. Ikipe ya Gasogi United babasha kuba bayitsinda ibitego 2-0. Ikipe ya APR yo yamajije gutanga itangazo ivuga yuko uburyo yagurishagamo amatike y'imikino yakiriye bwamaje kuba buhinduka, ahubwo igiye kujya igurishiriza amatike yayo kuri website yitwa tk.com, ari naho abakunzi ba APR bakwiye kujya bagurira amatike y'imikino ikipe ya APR yakiriye. Naho tunyarukiye mu bakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze, ariko babajije kuba bavuga ko umukinnyi wacu rwose w'umunyarwanda ukina hanze muri La Rivière yamaje kuba azamuka mu cyiciro cya mbere mu Bubiligi. Uwo nta wundi bamwita kapiteni w'ikipe ya La Rivière, bamwita Samuel Guereti nk'uko benshi bamuzi. Yamaje kuba rero ikipe ye igera mu cyiciro cya mbere. Naho Hakim Sahabu ikipe yari yaratijwemo yamajije kuba yo ijya mu cyiciro cya kabiri, ariko Hakim Sahabu birashoboka neza ko yasubira mu ikipe ye yavuyemo, bari baramutije muri iyo ngiyo nyine. Tugiye mu makuru yo hanze y'u Rwanda twihuta cyane, uwo bise kapiteni wa Liverpool nta wundi bamwita Virgil van Dijk yamaje kuba yongera amasezerano y'imyaka 2 rwose azamugeza 2028, hamwe n'uwo bita Mohamed Salah rwose ntagindutse nawe araza gusinya mu gihe kitarambiranye. Ni nayo makuru muri Liverpool arahari, ariko shampiyona y'Abongereza yo nayo iri gukomeza nk'uko byagiye bivugwa, kuko shampiyona y'Abongereza nayo igeze ku munsi aho ibintu bikomeye cyane, kuko ikipe ya Liverpool n'ubundi iracyari ya mbere nk'ibisanzwe kuko yamaze kubisiga ikipe ya Arsenal amanota menshi. Ariko mu gihe Liverpool yaba itsinze uyu mukino iraza kuhita itwara igikombe, mu gihe Arsenal yaba yatakaje. Mu gihe Arsenal yaba itatakaje bivuze ko bazategereza undi mukino ukurikiraho. Ariko muri weekend ntagindutse rwose, Liverpool ishobora kurara itwaye igikombe cyayo cya 20, bikarushaho kugenda bijya kuko n'ikipe ya Man United babanganyije ibikombe, bikarushaho kugenda biryohera noneho bajya muri Champions League kugira ngo bazabe bareba uko bizaba birangira. Tugarutse mu Rwanda gato, hari akantu tutagenda tutababwiye, kuko umuntu wakiniye amakipe atandukanye na Rayon Sport ya bita Irambo na Gisa Eric, nta wundi ni umukinnyi wakiniye Rayon Sport n'andi makipe atandukanye yo mu Rwanda, yamaje kuba agirwa football administrative director cyangwa se directeur sportif mu ikipe ya Rayon Sport. Nayo makuru twari tubafitiye yaba muri Gikundiro yaba muri Nyamukandagira mu kibuga ariyo APR n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi yose. Mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde. Ni akahe kantu wasigira abanyeshuri bagiye gusubira ku ishuri? Akantu kamwe n'abansigira abanyeshuri bagiye kujya ku ishuri, ibaruwa itugezeho aka kanya rwose turi muri studio, ni ibaruwa ivuga yuko Mukura ni itangazo yashyize kuri Twitter yayo imenyesha abakunzi ba Mukura ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Yavuze ati umukino wa kimwe cya kabiri w'igikombe cy'amahoro wahuje ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Mukura
ugahagarara utarangiye ko uzasubukurwa tariki ya 22 Mata 2022 saa 9 kuri stade ya Huye. Hakazakinwa iminota yari isigaye. Abantu bari baguze amatike y'umukino bemerewe kuzayinjiriraho. Abatari bafite amatike barasabwa ko bagura amatike naho kugira ngo bazabe bareba uwo mukino, ariko dutegereje ko ikipe ya Rayon Sports nimba iri bwemere kujya gukina, kuko ibaruwa yari yatanze yari yavuze ko itazemera kujya gukina uwo mukino nta gihindutse. Nibyo naba mbabwiye kugira ngo bazajye ku ishuri bazi yuko umukino wa kimwe cya kabiri w'igikombe cy'amahoro wari wahuje Rayon Sports uzakomeza kuba nabone nta gihindutse. David, reka ngushimire ku makuru y'imikino utugejejeho. Nanjye ndagushimira rwose. Muri ka kanya keza k'utuntu tudasanzwe, ngiye kubabwira top 5 y'uturirimbo twari tumaze iminsi tutubyina. Ku mwanya wa 5 turasanga indirimbo Phenomena by Kenson. Ku mwanya wa 4 turasanga Plenty Love by The Ben. Ku mwanya wa 3 turasanga Mami by Roskana. Ku mwanya wa 2 turasanga Shenge by Juno Kizigenza. Ku mwanya wa mbere ni indirimbo nziza cyane ikunzwe n'abantu benshi utasanga ahandi. Twarazengurutse mu ndirimbo zose dusanga iyo ndirimbo nziza na yindi ni indirimbo yitwa Tombe by Element. Mwakoze mwebwe mwakurikiye Joshua TV. Uyu tugana ku musozo, reka tubashimire mwe mwakurikiye Joshua TV, tubasaba ngo mukore subscribe, like, share na comment. Ibindi Imana iduhana umugisha.